Naga Jingbun ki bakoi naga Jingpang klam COVID-19 hak aru pratarek ujumang arja arpoi Director Joga Health Services u Dr. Amarwar ulong balada ki paitba ki board Pyrkhing klempep ka jingdon ki babet ekani ka Jingpang kin hiarbet minta ka si ki bapang kilong news pa lai poingut hindre ki bakoi par kilong kandai spa sau poingut ka bamut bakadon ka jia pair hadu ars pa shipongut u Dr. War ulong ba ki babet ekani ka Jingpang ru kindon hindre ki bakoi ru kindon kumtau kerpari ki paitba ban pikir bar board nanti ki kindon khanang ka Jingpang kan light no na ka jala Meghalaya. When we see this trend, we've been seeing all this time also the trend, and that's what we've been saying from our side also. That at the same time we are getting the infection, at the same time there is healing, and this brings hope for our improvement. Apa tu hope kawan ketika Jingpang kita menjadi Jingpang itu support for the Jingpang kita. Macam kebetulan kita ada improve, jadi dalam positif bagi kami, ingin sekali. Ba kan mengajukan tambah beri kiki para profesional marfat kiri berterkin kiri bersuatu ba ladang di baklan kan wan biang ada kiri besar ladang di baklan ladang di buat betik Pyrkhing yaki ini bagi nak kata you follow the instructions carefully then we can avoid all these mishaps.